Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имҷо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Ҳастаи Opel Hatchback, Opel Sedan, Opel Vectra, Opel Vectra B, яъне дути, ҳастаи мотоциклҳои фурӯшӣ ва сечкаҳои объёмни, сечкаҳои простои, Daewoo Nexi ва мотоциклҳои солҳои нав ва дигар мошино ҳастанд ки бо нархҳои бениҳоят арзон. Мошинои аз территорияи Россия рӯй кардаги мошинои Россия ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Дар видео оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 168 сомонӣ. Мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. Маҳрамат, рафтем. Дӯстони азиз, пешаи навора сар кунем, якта компанияро ба шумо тавсия метавонем ки компанияи пересечения граница, яъне ки аз сарҳад гузаштан ай Россия ба Қазоқистон бурда меоранд, нархаш бо маслиҳатай шуморо аз ҷои хобатон, аз ҷои коратон, аз территорияи Москва, обши аэропорт, территорияи МКАД, ҳамин обши Москва, оз айлибой ҷош миян мегирам. Мошиношон мошинои комфортнияи замонави, мошинои соли 2011-2013, инам хеле мошинои замонавӣ дорам. Хоб, дута рақам аст ки компания Акаи Баҳром ва компания Акаи Рузиқул ҳад рақамошон WhatsApp имо доран кор мекунад. Аз номи мо гап занем, бо скидка ва арзон мекунам. Мошиношон замонавӣ, кондитсионер ва мисол Wi-Fi, обшим ҳама чӣ дорам. Маҳрамат кадоме ки мисол пересечения граница агар хоҳад ба сарҳад гузаштан, маҳрамат на шумо занг занед ёки нависед аз канали мо арзон мекунанд. Соқу саломат бурда меорад. Зиёда аз 10 сола ки опити кори, стажи кори дорам. Маҳрамат, компания сомонаи Рахште J, ин компанияро ба шумо тавсия метиҳем. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастаи баъдрон Opel Vectra A ҳастад ки соли барои 1993 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объём мотор 1.8 литри простой, коробка механика, сайстани мошин мегад нахадвай. Мошин нав хадавои кардага, нав мотор кардага, краскаш нав ҳастай. Мошин хай каунтера мегад, меличи шумондаги ҳаста, мелич кора мега, агар хоҳем мекун нахоҳен, ҳамихе газ метен мегарде. Мошин нахаду 100% ай. 97 сола ки сайстаниш ранги 95-96 бадрон. Мошинча обшим ҳолат беҳтарин срочно мегад пул дар корай ёки алиш мекунем мега ба ягон материалои инахали дучархаи помири ҳам хеле меган. Нархи мошин 17000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи 15. Ягон мотоцикло дучархаи намхали 150-200 куба боша мега алиш мекунем, не ки техпаспорт дошта боша. Дӯстони азиз, мотоциклои помирис ки меган чӣ меган, солои соз яки кубаш 150 ёки 200 боша мегад, техпаспорт алиш мекунем. Агар кадоми шумо намхали вариант бошад, маҳрамат пешкаш алиш мешавад. Кадоми сумка мегад 17000 сомонӣ бо арзон мешавад. Дута рақам аст ки ҳад рақамошон кор мекунад. Маҳрамат дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Дуюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Daewoo Nexi ҳастад ки соли барои 1994 ҳастад ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. Светаш сафед. Объём мотор 1.6 литра, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллон 60% задаги пӯстагӣ надорад, салон тоза, электропакет, мошинча мегад хеле ки даст як одамда гаштесай. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. Ягон Opel Caravan боша мега алиш мекунем, болоиш мега сум метиҳем. Дӯстони азиз, кадомтон агар Opel Caravan дошта бошен, алиш мекунам, болоиш пул метиҳанд. Хоб, ин ҳамин рақамҳо аст, рақамҳои хоб тисела позитсияне кор мекунам. Мошин дар Файзобод, мошин нахадвай 11000 мега одамони харидори аниқда арзон мешавад ки алиш ба Opel Caravan. Маҳрамат дигар маълумотои пурраша гирем. Агар шумо ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника бошад, маҳрамат пешкаш кунем, мо фурӯшда эълонда мегузорем. Мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастаи баъдрон ки аз территорияи Россия. Соли барои 1994 ҳастад ки сӯзишвориш бензини холя, объём мотораш 2 литри экатека, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. 4 та баллон мегад 80%, задаги пӯстагӣ умуман надорад. 4 та электропакет, кондитсионер дорад, ки хай ҷои системаш кандагаи соз мекунем. Мошинча мегад нахадвай. Мошин раднои краска, мошин хеле ки даст як одам, мошинча 100%. Баъдрон мошин тавқа алиш меша ба мошинои дар Тоҷикистон буда. Мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Московский, яъне ки Подмосковский город Димитровда. Обшим территорияи Москвада. алиш меша ба ягон мошиное ки дар Тоҷикистон боша мегад ёки ягон моторолои сечарха боша мегад алишам мекунем. Моторолои сечарха ёки намедонам бензинакиша ёки мисол заряд кардия хайбо пешкаш кунен ёки ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон боша.
ду та рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорам. Марамат дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. Мошин дар территорияи Москва, Алиш ба мошин дар Тоҷикистон буда. Агар шумо харидор бошед, хай занг зад худатон нархша ай соҳибашон пурсед. мегзарем ба чорум мотоцикли фурӯшӣ. мотоцикли фурӯшӣ соҳибадро ки мотоцикли Nan Fan буда номаш ки японски соли бароишаш 2019 солае ки 200 куба буда 119 кило вазн дошта. Сайстанаш мега напанавай нав овардиян. Нав мега растамошка кадем номерошам мега нав гирифтем. Техпаспорт мега дорад, балонош мега пачкай, айҷош заводид мешавад. ҳолаташ мега пачка мега нав яъне ки овардиянша. мотоцикли Nan Fan японски 2019 сол 200 куба 119 кило. ҳолаташ беҳтарин аст. خب عین حال قرار دارد در ناحیه جلال‌الدین بلخی رومی یعنی که طرف کالخوزآباد جلال‌الدین بلخی و فروخته میشد با نرخ 10200 سومانی که با کدامی که میگیرد ارزان و معامله خوب دارد. دوستان عزیز این رقمش را مگافون کار میکند کدامی شما که میخرین با ارزانتر میشود. پاچکا میگه یگان کمبودی ندارد. 10200 سومانی موتورش همش سرعتش هست. اگر شما خریدار باشین مرامت ایدومی کانال ما گپ بزنین با ارزانتر میشود. اگر شما دا همین خیلی چیزای فروشی خانه، زمین، کوارتیر، اگه تکنیکا، ماشین چیزی که برای فروش داشته باشین مرامت روی کنیم ما فروش رکلام میگذاریم. فقط شما لایک رو بزنین دریغ ندارین و سیلکه نواری ما رو در کی جایی که میتونین پادیساش کنین. چی نمود ماشینی متاسکی که در کار در کامنت نویسین ما از فروشنده ها جدا کرده برای شما پیشکش میکنیم. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است بعد رو که شیورلت گروس سویتوی سفید سایستنی بهترین. соли бароишаш 2009 солае ки сӯишвориш бензин газ ҳар даш кор мекард мотораш 1.6 простои коробка механика ҳолаташ бардро беҳтарин аст. мошин як сола ҳуҷҷат дорад, сайзиянаш беҳтарин аст, 4 баллон 80%, хай кондитсионер ҳамач электропакет доранд. хай мошинои нав 2009 солае ки ҳамаҷош беҳтарин ҳолат дорад. خب عین حال قرار دارد در شهر بوخته شهر قرغون تپه و فروخته میشود با نرخ 60000 سومانی که با ارزانتر هم میشود. اگر اگه واریانت های الیشی باشه میگه الیش هم میکنیم واریانت های خودتون پیشنهاد کنید یعنی که واریانت های خوب باشه میگه یعنی که میبینیم الیش میکنیم. یکم رقمش رقم مگافون لایفی تاجیکستان است که مگافون لایفش کار میکند و دوم رقمشون نمره رسمی است که نشان پایستانی کار میکند و در رقم رسمیشون واتساپ هم پیوست دارند. دوستان عزیز کدام شما که همه خیلی ماشین که میخرین مرامت معامله و سودای خوب دارد. 60000 سومانی در شهر بوختر دیگه معلومات‌های پورا و انیقتاش از رقمشون گیرین. فقط خواهش که لایک رو رزن دریغ نداریم و نورا تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با شش ماشین فروشی. شش ماشین فروشی از بعد رو مرسدس 124 است که سال برایش 1994 است که سوزیشوریش دیزله. آبیو موتورش 2.5 لیتر کاروبکاش اتومات حالت ماشین بدرون بهترین. ماشین یگان کمبودی نداره که توقع سومی خالی. ماشین بدرون دیزل آبیو موتور 2.5 لیتر کاروبکاش اتومات حالتش بهترین است. خب 2 ماه دیگه حجت دارد، تنیروفکاش هم 7 ماه دیگه است. اپشن هم تنیروفکاش هم حجتش سرخ شده است. 4 تا بالون 80% خداوی نو کداگه حالتش بهترین است. خا الکتروپاکت هم ماشین حالتش تازه است. در کامنت‌ها بسیار خوب می‌کنید که می‌خوایم مرسدس 124 مونیم نه برای شما مدارایی کردم برای شما یعنی تیارش کردیم. ماشین بدون در دوشنبه یعنی که ماشین شهری در پیش سیرکه هر روز ماشین هم خیلی کگ نده میره 100% میبیاد. این همین رقماشون پایستانی کار میکنه و در رقماشون هم واتساپ پیوست دارن. کدام شما که میخواد مرامت با ارزانتر میکنه میگه نرخش 49000 سومانی است با ارزانتر میکنیم. میگه سروش ناسون نکنه ارزان کدام میتیم مرامتتون عزیز ماشینچه یگانش پوسیدگی زدگی عموما ندارد. اگر اگه معلومات ایلوگی خواهید فهمیدین رقمشون زنگ زنین با خودش رو همش فهمیده میتین. کدام نمود رکلام که باشه مرامت روی کنین ما این خیلی رکلام ده میگذاریم. خواهش که لایک رو زنین نوارد تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی. مرسدس بنز سی کلاس است با درون سیچکا سال برایشش 1994 است که هم بنزین هم گاز کار میکند. موتور یک 8 لیتری آبیوم میگه یعنی که واگن میگه سویش موتورش نو коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та электропакет мошин кондитсионерша нагуфтиян чухолои нав ва хадавоиш нав кардаги раднои краска мошин хай балоншам ҳолати корӣ аст. мошинча мега нахада балон пачка салон тоза электропакет моторуш мега нозада моторуш мега навай вагони аст.
ва дӯстони азиз ҳеҷ фаҳмида кузов мегӯяд кузови мошин тоза мошин мегӯяд нозада кузовш тоза нозада нархи мошин мегӯяд 33500 сомонӣ аст боз камтар муомила мекунем бисёри бад не камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол дар шаҳри бохтарда қарор дорад кадоми шумо мехаред ягон маълумот агар хоҳед фаҳмида рақамошро мегафон аст кор мекунам илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед беҳуда нороҳат накунед камтар муомила мекунем мегӯяд 33500 сомонӣ мошин дар шаҳри бохтар одамони харидору маромад дигар маълумоти бештар аз соҳибашон мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст баъдрон дар кузови седан соли барои 6 1993 астае ки ҳам бензин ҳам газ кор мекунад авбиё мотори 1.6 литра коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад балон ҳолати кори 4 диска салон тоза раднои краска мошин мегӯяд камтар мегӯяд ҳамин блок шкафидагӣ аст дигар ҳамаҷош 100% камтар мегӯяд блок шкафидагӣ дигар ҳама ҷои мошин мегӯяд нахадои хайбу бештар маълумотша аз соҳибашон мегирен айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хуб дорад ин рақамошон аст рақамои мегафон позитсияни кор мекунад кадоми шумо ки мехарен маълумотҳои аниқ ва пурраша аз соҳибашон гирен 15000 сомонӣ бисёр не камтар муомила мекунанд дар ноҳияи Данғара марҳамат мошинчаро айда саден савдо карда гирен дӯстони азиз дар имрӯза наварам мошини фурӯшӣ пешкаш кардем то видеои оянда